Jotono no khulumkani channel no hingga faidinai lai ne omong kangkai kutal educational notification omong kangkai je ANM GNM training khalani bagai je form rijak 2021-22 season ni omo boni website o upload khlaijaka ang o website di runai ani description link on norok aro thangai naidi kangkai oro sajaka iko naidi omo ungnai kangkai ANM female all candidate engkai 21 December 2021 o boni omo ungnai 11 AM to 3 PM oro all female candidates joto bori candidate tongnai boni omo counseling ngai o date o ANM male tongo 21 tarikh obo boni khai 3 ta ni simi Gata kesha tongo ANM omka joto candidate ni bagai omka 5 tarik December 2021 omo 11 AM ni simem nai engkai naina iko seat tam tong GNM ni bagai engkai koro tong nai di Nurse Training Institute AGM siwo sini borong ni bagai 16 ta seat tongo engkai Dr. di Barem Nursing School IGM tongo oro 15 ta tongo ke total sini borong ni 31 post tongo GNM course ni bagai ingke je omong konai rok o counseling o thangdi je list phanai rok engka oro naidi te kesa ANM engkai ANM om Udaipur Gumoti Tripura o 12 ta seat tongo engkai Santir Bazar South Tripura o sin borong ni bagai 9 ta ANM Training Institute CMO West Place Compound Agartala o 19 ta tongo Kailasahar tongo 8 ta engka total oro ANM ni bagai 48 post tongo sin borong ni bagai engkai sajaka ro engkai naidi tam nangno ni registration ID proof nangnai engka tai higher secondary mark sheet nangnai madhyamik ni admit card permanent PRTC nangnai tai SC ST certificate engkai omo to engkai noro iko aro bo result tongo ANML female bagai omo je counseling pai kangkai je select candidate rok o date thangai borok bai malai mano iko aro sajaka Director of Medical Education Government of Tripura second floor Dr. BD Das Memorial Building Bidulkota Chomni o jagao thangai GNM all male and female ni bagai 23 o tongo ANM gai 24 December 2021 o omo baptan simino chengjang nai engka website di ruana narok ungkuli thangai nai di engka jotono no hambai je nai tongnai borong no subscribe pada channel no engka dinin bagam sunong sito jotono no hambai